Hoofnuus vanaand. 3 massaskietvoorvalle oor die naweek in Langa, Gugulethu en Khayelitsha eis 11 lewens. Motiewe vir die skietvoorvalle is onbekend. 7 dekades na die geskiedkundige 1956 vroue optog, sê apartheidstrydhos Sophie de Bruin dat Suid-Afrikaanse vroue steeds met maatskaplike en ekonomiese uitdagings worstel. En vroueveldwagter sê dit is bemoedigend om te sien hoe meer vroue die natuurbewaringssektor betree. Goeienaand en welkom by ons Vrouedag Bulletin. Die Kaapse polisie het 'n beloning van R100 000 uitgeloof vir inligting oor 2 van 3 massaskietvoorvalle waarin 11 mense in Kaapstad dood is. 4 mans en 'n vrou is in Langa doodgeskiet, terwyl 3 ander mense in die Barcelona informele nedersetting in Gugulethu vermoor is. In die TR-afdeling in Lingalethu Wes in Khayelitsha is 3 mans doodgeskiet. Nou dit is die tweede agtereenvolgende naweek waarin 11 mense in massaskietvoorvalle op die Kaapse vlaktes dood is. Die voorvalle het tussen Saterdag aand en Sondagoggend plaasgevind. Die motiewe vir die skietvoorvalle is nog nie bekend nie. Die polisie het alles in hul vermoë gedoen om versterking in die kwesbare woonbuurte te bied. By 'n woonstel in Langa is die liggame van 5 mense met skietwonde aan die kop gevind. There is a reward that also the very same amount, up to 100,000 in terms of the incident that took place in Gugulethu that we are looking at. Then in terms of the one of Lingalethu, in that one there are certain leads that we are pursuing. That's why we have not put any reward in terms of that. Based on these two, because it is dark, we know the public might have heard, the public might have seen. Die Weskaapse polisiekommissaris, luitenant-generaal Sizakele Djantji, sê bende, vuurwapengeweld en afpersing is besig om hand uit te ruk op die Kaapse vlakte. Gun violence, it leads to all of these incidents. That's why it comes to the first, so that if we can outline what are we doing in terms of the gun violence, then it will also give the hope in terms of addressing all these other incidents that might be caused by either extortion or either by gang. Massaskietvoorvalle in Langa is buitengewoon. The new commissioner must trample down on the issue of extortion first. Then we look at the use of guns and illegal firearms that have been coming in and out of the Western Cape. There's just too much guns floating around in our communities. Die gemeenskapspolisieeringsforum het die publiek gevra om na vore te kom met inligting. It shocked us because really incident of this nature will not even happen in this. This is the small place, you know. Now, what happened, even the community is still calling me about this, what really happened. Niemand is nog in verband met die voorvalle in hegtenis geneem nie. Vanessa Puna, SAK nuus, Langa, Kaapstad. Intussen het die waarnemende minister van polisie, vrou Skutchalia, die toneel in Reiger Park in Ekurhuleni besoek na Vrydag aand se dodelike skietvoorval. 2 polisiebeamptes van die eenheid teen bendegeweld en 2 vroue van die gemeenskap is in die aanval dood. Die polisiebeamptes is vermoedelik in 'n lokval gelei toe hulle op 'n skietery in die woonbuurt gereageer het. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. We allocated over R1 billion to support policing of areas affected by gang violence. And why? Because we know that our communities, if they don't have safety and security, our communities cannot flourish, cannot make progress. So safety and security is not negotiable. The safety of our police officers is a priority. We do have a strategy that is aimed at ensuring that our members are better protected, better prepared and better supported when confronting dangerous criminals. We will continue to strengthen intelligence-led policing and operational planning, threat assessment as well as deployments of specialized capacity.
President Cyril Ramaphosa sê die samelewing kan nie vooruitgaan sonder dat vroue bemagtig word nie. Die president het by Vrouedagvieringe in Pretoria gepraat waar hy die bemagtiging van vroue om Suid-Afrika te versterk uitgelig het. Ramaphosa het ook sy misnoë uitgespreek oor die stadige tempo van verandering wat salarisverskille tussen mans en vroue betref. Ramaphosa sê die land maak wel vordering in die ekonomiese bemagtiging van vroue. Die regering het openbare verkrygingsmoontlikhede oopgestel vir ondernemings wat deur vroue besit word. Vroue entrepreneurs word ook deur die ekonomiese vergadering vir vroue ondersteun. The women of our country must be empowered fully and completely. And I also say to the men of our country, the empowerment of women does not mean that you are being disempowered. Die apartheidstrydros Sophie de Bruin, wat in 1956 saam met duisende ander vroue na die Uniegebou teen pasboekwetgewing opgeruk het, sê weens maatskaplike en ekonomiese uitdagings is vroue soos gevangenes in hul huise. Gender-based violence continues to cast a dark cloud on our society. And every single day I weep for the girl child, the daughters, the mothers and grandmothers who are abused, violated and silenced. Vroueorganisasies het intussen gevra dat minstens 40% van openbare verkryging aan ondernemings wat in vroue besit is, toegeken word om die ekonomiese bemagtiging van vroue te bespoedig. 'n Monument ter ere van die lewe en die nalatenskap van die vletjieblaser Babita Deokaran is in haar tuisdorp Mount Edgecombe, noord van Durban in KwaZulu-Natal onthul. Nou tydens die 5de herdenking van haar dood het Deokaran se familie en burgerlike organisasies geëis dat wetgewende hervormings ingestel word, getuienisbeskermingsprogramme verbeter word en die meesterbreine wat vletjieblasers in Suid-Afrika teiken onmasker word. Deokaran is in Augustus 2021 buite haar huis in Johannesburg vermoor, nadat sy bedrieglike tenderbetalings van meer as R850 miljoen wat met die Tembisa Hospitaal verband hou, aangemeld het. It's a very emotional day, for us, because it's like it's yesterday. You don't forget about what happened to Babita. And we continue to live in that spirit of fighting for the rights of whistleblowers and fighting for what is right, and it was important for us to be here, to celebrate this day. With the family. When I think of the no protection around Babita, especially after her giving evidence around what she had found in the health department and giving it to the SIU and reporting and no protection is still hard to take in. So I think we need to change our focus rather on how do we start holding the perpetrators accountable. Sowat 100 vroue in die Wes-Kaap en KwaZulu-Natal gaan voordeel trek uit 'n landbouprogram van die humanitêre en die ontwikkelingsorganisasie Islamic Relief. Nou dit volg op 'n vennootskap tussen die Pelican Park Hoërskool in die Wes-Kaap en James Ngumalo Landbouhoërskool in KwaZulu-Natal. Die doel is om vroue deur middel van landbou te bemagtig sodat hulle selfversorgend kan word. By die kweekhuis by Pelican Park Hoërskool, as ook die een in KwaZulu-Natal, gaan hidroponiese stelsels naas tradisionele gewasverbouingsmetodes ingespan word. Die organisasie sê die metode is klimaatslim en gebruik 90% minder water. Ons doelwit in hierdie program is dat ons wil hê ons die vrouens van die Kaap of van Suid-Afrika moet op hulle eie twee bene kan staan. En soos ons weet dat ons vrouens of hulle nou werk of hulle by die huis is, hulle is altyd die leier wanneer dit kom by die huishoud. Die skole bied landbouvakke as keuse aan. Daar is 50 in die Wes-Kaap en daar is 50 in die KwaZulu-Natal area.
Dieselfde program met die agriculture wat ons het Isa, met die training en alles wat hulle het, is dieselfde wat gebeur in al twee van hierdie provinsies. Tydens die 3 maande van opleiding sal werklose ma's van leerlinge as ook van die gemeenskap wat belangstel, saam met die leerlinge opgelei word. Die landbouvakke wat vanaf graad 10 tot 12 aangebied word, bied 'n goeie grondslag vir verdere landboustudies op tersiêre vlak. Many of our families are employed on farms, etc. So empowering our learners also to make them employable at the end of the day, but also that when they leave, that they can become employers. Daar is tans 20 graad 10 leerlinge wat die landbourigting volg. It's important because we're helping teaching, like especially women and men. Then we're teaching them how to grow their own plants at home because the prices are with vegetables and how it is increasing, and also the environment changing and how the prices are going up for each product. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Ons gaan voort om vroue te vier. Hulle is dikwels die eerstes wat op stroopers afkom, veldbrande bestry en beseerde wilde diere red. Maar hul bydrae gaan dikwels ongesiens verby. Terwyl Suid-Afrika Vrouedag vier, bewys vroue veldwagters in die Tuinroete Nasionale Park dat natuurbewaring nie meer 'n beroep is wat deur mans oorheers word nie. Die Tuinroete Nasionale Park strek van die berge tot by die see. Dit beslaan meer as 150 km se kuslyn, antieke inheemse woude en ruwe berglandskappe. Die park sluit die wildernis, Knysna en Tsitsikamma afdelings in. Om so 'n uitgestrekte gebied te beskerm, verg deursettingsvermoë, vaardigheid en toewyding. Hoewel natuurbewaring lank as 'n mansberoep beskou is, sê hierdie veldwagters, vroue het bewys dat hulle in elke aspek van die werk hul man kan staan. Daar was kere waar die mans 'n bietjie onseker was of ek die werk wel kan doen, en ook ander females, maar hulle het baie gou kon jy sien dat hulle verstaan dat ons wil net die werk saam doen, en hulle het saam met ons gegroei, en daai uitdagings ek dink dit is baie is verminder wat dit was vroeër jare. Benewens die beskerming van wild, dien hierdie veldwagters ook as rolmodelle vir jong meisies wat hulle dalk nooit as veldwagters voorgestel het nie. Hulle hoop meer vroue sal beroepe kies wat vroeër as buite hul bereik beskou is. They shouldn't let society hold them back. Especially we have had careers that they are mainly named as the male sectors. So that doesn't mean that you as a woman, you cannot make it in that sector. So just go out there, enroll for whatever career that you want to go through, always strive for the best. And if I can make it, then you can also make it in the sector. Terwyl Suid-Afrika Vrouedag vier, bly hierdie veldwagters grense verskuif en bewys hulle dat moed, deursettingsvermoë en 'n passie vir die natuur nie deur geslag bepaal word nie. Tanya Krause, SAK nuus, Wildernis naby George in die Wes-Kaap. Eskom oorweeg dit om die kragtoevoer na een van Suid-Afrika se oudste diamantmyne in die Noord-Kaap af te sny. Ons is na die reklamebreek terug, bly ingeskakel. Welkom terug. Eskom oorweeg dit om die kragtoevoer na een van Suid-Afrika se oudste diamantmyne in die Noord-Kaap af te sny. 'n Uitstaande rekening van Ikapa Minerals beloop tans miljoene rand. Maar die likwidateurs van Ikapa Resources waarsku dat Kimberley se geskiedkundige myn binne 48 uur kan begin oorstroom indien die krag ontkoppel word. Hulle waarsku ook dat mynwater omgewingsrisiko's inhou indien dit nie behoorlik bestuur word nie. Ikapa Minerals skuld Eskom meer as 9 miljoen rand. Volgens die likwidateurs beskik hulle nie tans oor die geld om die uitstaande Eskom-rekening te betaal nie. Die likwidateur sê elektrisiteit is noodsaaklik om die pompe en ander ondergrondse infrastruktuur aan die gang te hou. Sou die myn oorstroom, sal dit noodsaaklike infrastruktuur beskadig en enige toekomstige heropening van die myn bemoeilik. We are sitting with a lot of equipment underground and infrastructure down there
copper that's worth a minimum value of 30-40 million rand. So that's obviously the one part of it, is the asset preservation, which will become a very big problem. And then secondly, is the environmental impacts that it would have. 'n Mynboukundige sê ondergrondse oorstromings by onaktiewe myne kan ernstige gevolge in die toekoms teweegbring. Benewens die skade aan ondergrondse infrastruktuur kan dit toekomstige rehabilitasie of mynboubedrywighede onmoontlik of uiters duur maak. So that will also affect your surrounding groundwater, activities, farming activities, in the area, and also surface water systems that could be contaminated. Die gesamentlike voorlopige likwiditeurs van die Kaap hou vol dat betroubare kragvoorsiening noodsaaklik is om op bates te beskerm. Die likwidateurs het beheer van die myn oorgeneem na die tragedie in Februarie waar tydens 5 mynwerkers in 'n modderstorting dood is. Keith Suister, SAIK nuus, Kimberley. Die Swartbergpas naby Oudtshoorn in die Klein Karoo is tot verdere kennisgewing vir verkeer gesluit na swaar sneeu neerslae. Die Swartbergpas verbind Oudtshoorn en Prins Albert met mekaar. Inwoners het vanmiddag sneeu en reën in die pas aangemeld. Die Swartbergpas word veral nou gebruik te midde van die Meiringspoortpas wat na stormskade in Mei nog herstel word. Owerhede maan dat die Swartbergpas om veiligheidsredes gesluit is, veral weens modderige toestande. Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus is verlig nadat sy span gisteraand vir Argentinië in Buenos Aires geklop het. Bly ingeskakel. En daarmee vlieg ons storie is uit. Geniet die res van die lang naweek. Tot môre aand. Totsiens.